درباره وی مجاره من میوانه که برس عبدالرحمن شنگالی چاودێری سیاسی لە ستودیۆن مە لە دهۆکێ شوێکی ڕاستە خۆت گەلمەیە بەڕێز شنگالی تو بخێر هاتی و خواندناتە وەکە چاودێرێکی سیاسی ji بۆ عێراقا پشتی نێ هەیڤێ چییە چ چاوەڕێ عێراقێ دیکەتن تحدیاتن لە هەمبەر پێکانینە حکوومەتێ و دانانە سەر و کوماری زەحمەتن یان ئەو ژی ئاسانی دەهێنە دەرباسکردن اف دمه هوا باش کاک عباس و دمه بینرانجی باش زور سپاس بو میوانداریه دیاره پشتی هلبجارتنا سروکاتیه انجمن نونران کو زوربیا ما چاورت کر زیادتر دمی بکشیدن ات ماوایه که کم دا و تروجه که دا هاتا چاره سر کرن و دسته هاتا هلبجارتن بسروکی و هر دو جگرین ویوه تشتی پشتی ویرو نشتنه تیتا چاوری کرن اوه کو خالکا گلکا گرنگ افروکا کو مروف پیریل سرپراستی دوخه که تایبتی العراق پیدا بوی بوجارا ایکیه پیکاتا سنیان وکو ایگرتی بشنت ناف انجمن نوینراندا و پیکاتا شیعیان یان جمالا شیعیان جوره دا بجبونه که خوفه بگریتن اش 2005 وره حتا نوکه اوه یکمین جاره اف دوخه رویدت لو ما تیتا چاوری کرن کو السر روی نشتنا پرلمانی دنیای کا گلو گازندان اشلای چارچوبه هماهنگی اطار تنسیقی و هی و حتی اپری نشتنا کان نشرعی و نقانونی والمحكمة اتحادی جی مثلا سکالا و شکایت تومار کرین و اشلای طرفین دیتر ولایان دیتر و بتایبتی کتلا صدری و مجموعه زوریا هر اندامت مجلس نواب و بجلسات چونکه بديتنا مبخوجي يعني ما هيج اويديكا ياسايي السروي روجنشتني نبو يعني همي تشتكي ياسايي الشرعي مشروع بو لو ما التشكيل كرن يانجي الناف كرنا سروكي كوماري دا حال حاضر بيجين وكو بوكسكا دنگايا حاضر يا هي الهيفيا كان بس الهيفيا وكو كرد کو ام بشین نونرکی بهل بجیرین و کاندیدا کی دست نشان کین دا کولایان دیتر یعنی بدیتنا من بو هل بجارتنا سرو کوماری جیما چیک شنابن انجمن نونراندا لی بو نافکرنا سروک وزیرین داهاتی ین عراقی بو وجاری ابدیتنا من ابخواندنا من دی اف هویره گلک آوه و خود و از باورم وقتی که دریجی پی بچیتن حتی تیتا دست نشان کرن چونکه مسئله اطار تنسیقی و حزاوانا بو کاندید کرنا نوری المالکی اشلایکی و رشدبونا کتلا صدری کو جارکا دیتر نابیت بهیچ رنگه کی مالکی آنجی او زورینه نشتیمانی حکومتا زورینه نشتیمانی کار بینن ابتدای افرادی چارچوبه کی گله که زحمت بود دست نشان کنه سر کوماری دانانا سر کوماری نوی عراق جیب نرینا تب آسانی ده درباز بیتن دمه که ده هیانها پارتی و یکیتی رکنه کفتین سر دیاری کنا کاندیده که کو کاندیده هفبش هر دو لام بیتیان کاندیده کردستان بیتن جبوار گتنا وی پوستی اجبلي اطار تنسيقي بتنه كتابيني سر هين بوچونه توانجي چوانا كاك عباس خاندنا اطار تنسيقي بو موضوع سر كوماري انجي ديتنا وان برانبر ما وكو كردو كردس هرما كردستان سياست كرن ادبي قوناغه دا او چت بيجن ادبيجن هر جاركا ماند انجمن چويدا اوت اگرتيبون ادبيجن هر جاركا كو كيشت ناف كردان دا هبويا ما چاوریا کری ما گوتی هین هرن خو اکلا کن کاندیدا کی بینن و ام د دنگی پیداین و جاره اوانات زانی کو ما کو شیعان امنت لیکن مناکوکیت هین اوانا دنگ دا بکو چاورب کن ام نونره کی انجی لها فاتنه کی اتفاقا یا نوورا خدا کو مالا شیعی حاضر بکین اما تیار صدری عزم و تقدم پارتی دموکراتی کردستان به اندامت خوبه یعنی حدود نزدیکی 180 دنگا بو 200 دنگا اتمسوگرن بو سروکوماری حالت اکیدا البته ادویت کاندید سروکوماری ریکفتنا ایکتیان اجتماعی کردستان و پارتی دموکراتا کردستان بیتن پارتی راضی بیتل سروی کاندید کو دی ایکتی کاندید کت یانجی نونره کی دیتر مثلا هر ناوه کی هبیتن
اش مالا كردي دمي يك كانديدا تشيتا مجلس نواب دا بنيزيكي صدو هشتي دنگا بو 200 دنگا 210 دنگا اش باشه برش شنگالی يعني منارينا تا بجاري نابا برلمان عراق دا او سيناريو 2018 دوباره نابيتن معنى كو برهم صالحي باتفاق پارتیوی کتی با هل بجارتو و سرکت و جاری افتش نمان نوا پارلمان دا و کیتا گوتی نزدیکی 200 دنگان مسوگرن از گلک بزحمت بینم کو او سیناریویا جارا کادیتر دوباره ببیته و اگر یکتی و پارتی ریکفتن السر دا کاندید کرنا یک کسی وکی مو گوتی بوچونا من او دی کاندیده که ابسانهی دی درچیتو دی بیت سر و کمار اگر جی ریک نکفتن چونکه عراق همی سیناریو تفکرین العراق و سیاست دول سر ارد واقع او کاندید و جاره کو پارتی دموکراتی کردستان دست نشاند کرد یان جی پشتوانی لید کرد الجر راسپاردن وان آخفتنین سروک بارزانی هلبته او کاندیده دی درچیتن چون که وکو من آماجه پیکر بوکس که حاضر صندوق که حاضر دنگا نوکه های نیزی که 180 بو 200 بو 210 دنگا اتمسوگرن بوی کاندیده کو پارتی یان جی بیجین وکو باشه برشنگالی یعنی اگر تو دقت بدهی بخواندنات یا بردام بیتن جبور روش عراقی دوان ماوانه دا يعني بريار سريعي تينا دان هيا بريانها لسر همواركنا بونمونا قانون هالبجارتنان ياسايا هالبجارتنان ودياريكنا دمي هالبجارتن وهالبجارتن هادنا كيرنو مدكي كيم دا سروكاتيا برلماني هات هالبجارتن ونهاجي همراو تا صدر حلبوسي وبارتي جي ديفيجن ديفيد دمي خدا يدياري كري سرو كومار به دانان وحكومت به هالبجارتن يعني الجوري نارينا تا اف عجليا اف لذكرن چه چاورهتی کرن بو عراق دوی عجله دا و لزیدا بدينا من أفا نعجل كرنو نلس كرنا أفا عرف درستو صايا يعني أوا بيشترت هاتا كرن أوا بيشتر العراقي هاي أو نيا تندرست بو أو نيا نورمال بو أفا نو كتشتكي تندرستو نورمالا ماويت خويت يا سايدا يعني بونمونا مثلا حوجناكتن 2 جلسة و 3 جلسة بو ماويت 2 هيفا و 3 هيفا من الهيفيا هندي حتى سروكي انجمن نيران دانن ماوي صالة كيان صالة كو حفت هش هيفا فكيشيتن حتى اكتت دست نشان كرن بو سروكاتي انجمن وزيران يعني اوا بيشتر العراق تاتا كرن او نيا نورمالو تندرز بو بلكو افانو كاتي كرن كو ات وقت خويت يا سايدا اتوان ماويت دستوري دا كو هاتي ندست نشان كرن اف پلا پل و بريار بين دان يا تندرست اوه يا سخلم اوه لو ما بديتنا مش تشتكي ديتر جي قالك جرينجي هيج بلي افا من قوتي حال حاضر بوچونك العراقي بيدا بوش لا سياسيان و كو ايدي او مسألة توافقية جاران اتهاتا كرن بيتا هلوشاندن بلكو سيستمي دسهلات بونه و سيستمي اوبوزيسيوني اوه تعرف الديمقراطي دا يا سخلمه اوه سخلم ترش يا توافقي كواتا رجايا زور بشين حكومات تشكيل كانوا بيك بينن وافين ديتر ببنا وكو اوبوزيسيون وشافدريا حكومات كانوا وكو هم ولاتين ديمقراطي اگر حكومتا مقتضى صدر بحث جيكتن حكومتا زورينا يا نشتماني سر بقريتن يعني الجوري نارينا تا عراق دكاريتن او عراق بيت كل جوري خواستا هولاتيان بيتن عراق كخدمة جزار بيتن يا او له بيتن يا سقام جير بيتن تما كده او برادرين دن ين اطار تنسيقي ببناء اوبوزيسيون اطار تنسيقي بهابونا وان جروبين كونيزيكي حشدة شعبينا تشلاي هزي وتشلاي امكانيات ودهات وانا فاكول اطار تنسيقي كومبوبون اگر هزرا خو باش بكن و بوردي بچنت ناف في بروسان وكت تكرن بو اطار تنسيقي چترتر و باشتر وكو اوبوزيسيون كاري خوب كات نه وكو بيتن دوسي وزارة كاتنا في حكومت داور گريد بوچي چونكه كيشن عراق زورن اش كيشت دارایی و آبوری بگره اش كيشت لشکری بگره يد كومالایتی و جواکی بگره يد اقلیمی يد نيب دولتي يعني عراق بري كيشه حتانو که درفت بصدري نهات يدان وكو تيار صدري كو او بشن حكومت تشكيل كانوا عراق بريفبن باشا اش لايكي هكا بيس حكي يعني وكو ديتناكا سياسي بو اطار التنسيقي قالك باشترا حكومات تسليمي صادر بكات بشتي كرم كتشكيل كبريفبا او تشاف ديريا ويبكن وكو اوبوزيسيون يعني هكا عرفه كي ديمقراطي ومدني بيت او باشترا ليه افا جناب تجي اماجه بكري هلبته دياره
وڵاتێکی وەکو عێراقی زیبزی کەس دەستبەرداری دەسەڵاتێ و بەرژەوەندیان نابیت و بتایبەت ئەو هێز و لایەنێن کو چەکت دەستیدا و پارەت دەستیدا بدیتنا من نا زیبزی نارین نەخوارێ یەک احتیمال ئانجی بێژین خاڵب تنێت مینیتن ئەوە سەدر بشێت إطار تنسيقي بهالوشيني تفيت تكميا نوكي خويا هاي بونمونه بشيت لاينك وكو هادي العمري وفتح سحب كتنا في حكومتي بكشنا في حكومتك او تشكيل كتن افا از بيجم دي سرجريت لي هاجر افنا هتكرن هلبتا وكو جنابتا اما جابيكر داس هالات نو باش اجرنا هتكرن حل كنا اطار تنسيقي دياب صانهي بيتن براياته اگر صدر بشد بونمونه نوكا اطار تنسيقي دا دو هزب جلك قوتت يعني بيجن دو لاينن ايك يا مالك يا كو درجيك بلايك تيتن دوام يا فتحو عامريه اگر صدر اكيد او هذه العامريه او صدر اكيد بيجنا صدر مالكي اكيد بيجنا كان صدر مالكي اكيد بجداريك حكومتي نابن افيا فبريه دميني تنلوي چندي اري ايا صدر ديشت هذه العامري فكشتنا في حكومتي اگر كيشا افدي حكومتها اغلبيه درز بيت يا نشتماني ولا ان ديتران دي بايكوت كان يان دي بنا اوبوزيسيون اگر نشيا بكت هذه العامري جيفنا بو اش اطار تنسيقي فيتكم هي بمينيت بله الدهاتي دكشي بو تشكيل كرنا حكومتي وبشي حكومه جديده تشكيل كرن دكشا بو درس كاتم كو كاري خوب بك زور باش برس عبد الرحمن شنقالي شاب ديري سياسي قالك سواس كنت الاستوديو مال دهوك ديال ماوي